iso tsa kgwebo. Fa moeteledipele wa BFA a re o ikaelela go batlela diliki ka go harologana borotloetsi. Ke go lebelisa motho wa gaetsho nna ke one ra banteng kana ka tshane me ke na na mantla babili rona di khantse ka puo ya diatla ha re simolla Dr. Mokgweetsi Masisi a re phutego ya barui e simolotse mosong o mo ga borone itsile kana go e tshwanetseng ka jana ha tseleno le le mo letshonong la go godisa mhama wa temothuo phutego eo e kopantse baitsanape ba tsadiso le ruo go amogana dikitso le maele ka go tlhabolla mhama wa temothuo. The conference has come at an opportune time when we strive to proliferate our national herd and improve its gene pool. Director of Ceremonies, allow me to applaud the organizers of this event, Fairground Holdings and 3-in-1 Consultancy, for this well-thought-out initiative. This is a welcome development that we see when we see public-private partnership at play to promote the government's agenda of promoting private sector participation in the economy. I'm informed that the theme of this event is breeding for sustainability through innovation, technology, and transformed management practices. I consider this theme relevant in directing our focus on how to address the challenges we face today as a nation, especially the declining herds of our livestock, not to mention the need to improve the genetic merit of our animals. We have started tapping some of the Texan bulls that we have procured. 20 of such bulls have already, in a space of 2.5 months, produced in excess of 40,000 straws. And I can confirm, Your Excellency, I have a draft in front of you of the price structure of that semen, which we want to make it available for Botswana to start procuring. Mahatshe ya Botswana le Estonia a gaufi le go etsa ditumalano tsa go tlhomamisa gore ba ba duela makgetho ga ba kgetisiwe gabedi mo mahatsheng ao ka bobedi. Ha bua kwa dipuisanong tsa mahatshe o mabedi mo ga borone moemela mokwaledi wa lephata la tsa mahatsa sele re Clifford Maribe a re tumalano eo e tla bea monana beke e tlang kwa phuthegong ya lekgotla la ditšhaba kwa New York. Re Maribe a re tumalano eo e tla thusa go nonotsha ditirisanyo tse di tseneletseng mo mohameng wa itsholelo gareng ga mahatshe a Botswana le Estonia. Ke re tletso se mo le kae ka pego. Tumalano e tla itsang gore batho ba duele lekgetho gabedi mo mafatsheng a Botswana le Estonia e rotloetsa thata peeletso gareng ga mafatshe a ka jana e thusa gore batho ba mafatshe ao ba kgone go akola dituelo tse di kwa tlase tsa lekgetho sengwe se se tla sologelang mafatshe o mabedi mosola. Tirisanyo mmogo ya mafatshe o mabedi e santse e le ntšha mme fela dingwe dikhamphane tsa lefatshe la Estonia di setse di kile tsa thusa tsa mono go fetola dingwe ditsamaiso tsa makgetho ka tiriso ya maranyane. I would like to take this moment to acknowledge the significant advancements we are making towards the finalizing the double taxation avoidance agreement. Ke lemoga gatelo pele go ya kwa jaanong re ba ya monona tumalano e go dirisanya mo mogameng wa makgetho. Ke rata ke supe fa tumalano eo e tla wediwa beke e tlang kwa phuthegong ya lekgotla la ditšhaba la UN kwa New York se se tsile go nolofatsa gape tirisanyo gareng ga mafatshe a Botswana le Estonia mo go tsa itsholelo. Pave the way for more robust economic exchanges and mutual prosperity while we focus on bilateral cooperation. Lefatshe la Estonia la itlama go ya manoke maiteko a lefatshe leno a go rotloetsa tiriso ya maranyane le go thusa ka ditsamaiso tse di kgethegileng tsa mogama wa thuto. One thing that we really are open to discuss and to provide. Re baakanyeditse go arogana ka boitseanape jwa rona ditsamaiso tse di maleba mo mogameng wa thuto se ke sengwe se re tlwaelesegileng ka sone e sale ka dingwaga tsa 1990 mme jaanong re ka itumela go arogana seo le lefatshe la Botswana. Re tla akaretsa gape tiriso ya maranyane go tokafatsa one mogama wa thuto. In education, I think we will discuss these issues also today. Throughout our discussions, we took a deep dive into numerous areas.
mo dipuisanong tsa rona re ne ra lebelela ditsela tse ka tsone re ka dirisanya le lefatshe la Estonia segolo jang re itebagantse le tiriso ya maranyane mo mohameng wa thuto botsogo le go anywa botsipa jwa mohama wa maranyane ka kakaretso. Well as bilateral cooperation in key sectors such as e-education, e-health, and the broader field of digitalization. Mafatshe a Botswana le Estonia a letsa boditse dipuisanyo tsa one kwa ba dumalaneng go tshwaraganela go tla ka tsamaiso e ka thusang mafatshe o mabedi go diragatsa maitlamo a bone. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Puso e gatetse pele mo gare mafelo a dipatlisiso mo mohameng wa tsa boranyane go tlhomamisa gore mohama o wa gola. Se se tlhalositswe ke tona wa ditlhaeletsanyo dikitso le maranyane re thulagano segokgo kwa phuthegong ya Botswana Technology Conference mo Gaborone. Mo jadi Mekibelo ka dintlha. Go inakanya le tiriso ya maranyane ke nngwe ya dintlha tsa konokono mo maitamong a lenaneo la thomontšha la ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi, mme ke ka moo puso e itamileng go hetogela mo tirisong ya methale e mešwa ya maranyane mo go heteng go godisa megama e mengwe ya itsholelo. Godimo ga mo go itepatepanya le go hetogela mo tiriso ya maranyane go tla tswelela ka go taka ditshwetso tse di maleba mo go iseng ditirelo tsa puso kwa setšhabeng, tsamaiso puso e nonofileng ga mmogo le itsholelo e thabologileng. Technology should be a force for inclusivity and accessibility, ensuring that all citizens. Tiriso ya maranyane e tshwanetse ya akaretsa bothe. Re tshwanetse ra tlhomamisa gore re nna le tharabololo teba le matshwego othe a lebane mohama o wa tiriso ya maranyane. And promoting digital literacy, we can ensure that the benefits of innovation are accessible to all. Our objective is to really try and put together a comprehensive report. We've got our rapporteur at the back in the form of Carla. Mono mogolo wa rona ke gore re nne le pego e tetse morago ga phuthego e teba le go tokagatsa mohama wa maranyane go yeng pele. The discussions that we're going to have here today, so that at the end of the day we are able to identify high-level items of engagement. Go hetogela mo tiriso ya maranyane go heta tirisano mmogo e dileng gareng ga bana le seabe. Economies that are really investing. Bontsi jwa dikompone tse itsholola ya tsone e digang ko pele ke dikompone tse di itepatepang tse di tiriso ya methale e mešwa ya maranyane. And sustained prosperity. Think about it now. We are supporting through our projects, initiatives, not only in Botswana, as I said. Mo dikgwethong di akaretsa phetogo ya loapi go matshwanedi gore e re mo nakong eno jaanong re inaakanya le methale e mešwa ya tiriso ya maranyane. Challenged by the climate, climatic conditions. What we have here ke technology ya lore thusa gore mogolo a le kae kapa kae a kgona ra screen lo matho ke specialist se se mo Gaborone kana se le kae hela virtually through the Mpona platform. Le ha phutego e beile ko pele go inaakanya le go hetogela mo tirisong ya maranyane, puso le makalana a ikemetseng ka nosi ba gateletse mo dikganyeng tse dingwe tsa konokono di akaretsa itshireletso mo tirisong ya maranyane. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Dikompone tsa dikgwebo ka go harologana tse di tlholegang kwa lefatsheng la Aforika Borwa le tse di tlholegang mo Botswana di beile monwana tumelano ya go supa fa go tla sola morago melao e laolang ka ga go gwajwang ka teng mo mahatsheng ka bobedi. Moemedi wa lefatshe la Aforika Borwa mo Botswana me Taninga Shope Suma o tlhalositse fa go bewa monwana ga tumelano e laolang ka ga dikompone di kgwebang ka teng e le nngwe ya sesupo sa Botswana jo botileng jwa mahatshe ao ka bobedi. Mpho ke leboge. Bokopano jwa dikhampane tsa Aforika Borwa mme di direla mono gae go supagetse fa di kgona go kgobokanya madi a selekanyo sa $17 e le sesupo sa ka fa dikhampane tseo di dirang ka teng go tokafatsa itsholelo ya lefatshe leno. Go bewa monwana ga tumalano ya dikhampane tseo go diragetse ga pele ga moemedi wa lefatshe la Aforika Borwa mo Botswana mme Taninga Suma. The companies that are doing business here in Botswana are adhering to the rules of the countries. Absolutely important. For us particularly because we know this year we are celebrating 30 years of relations. But actually we have 30 years of relations. Go botlhokwa gore dikhampane tsa Aforika Borwa tse di direlang mono gae di sale morago melao e dirisiwang ya dikgwebo bogolo jang
ka seo se supa botsalano le tirisanyo e re nang le yone le puso ya lefatshe leno. Diplomacy, as we put it, is our objective. We want to have as many companies as possible, as much investment in terms of quantity and quality as possible. Go baya monwana ga baeteledipele ba dikhamphane tsoopedi ke sesupo sa tirisanyo mmogo ya ka fa dikhamphane ka bobedi di tshwanetseng go itshwara ka teng ga di dira dikgwebo mo lefatsheng leno. In light of this milestone of 30 years diplomatic relations, we at the South African Business Forum sought fitting to have an event like this. Go botlhokwa gore re bo re na le lekgotla le le tlhokomelang dikhamphane tsa Aforika Borwa tse di direlang mo Botswana ka se se tla thusa go sekaseka ka fa di dirang ka teng. Comprises of a collection mostly of South African businesses operating in Botswana, but also includes Botswana companies, Botswana-founded companies that have an interest or would like to invest in South Africa. Africa Business Forum, or Business Council, as one will say it, consists both of mostly formed by companies that were coming from South Africa to Botswana. But however, the forum has since expanded its mandate. Lekgotla la South Africa Business Forum le le tlhokomelang gore dikhamphane di tsala melawana ya kgwebo morago le botlhokwa fela thata ka se se tla thusa gore go nne le neelano ya methale ya dirisiwang mo go tsa kgwebo magareng ga mafatshe o mapedi. That needs to happen between the two countries. The 30 years of diplomatic relations are about that, about the changing of sharing of information, or changing of resources, some trading here and some creating an opportunity for them to be able to trade in South Africa. Lefatshe la Botswana le la Aforika Borwa a tswa kgakala ka botsalano le tirisanyo mmogo mo mogameng wa tsa kgwebo, sepolotiki le tsa itsholelo. Mpo ke leboge, Botswana Television, Gaborone. Mothatsedi kgantsedi a tswela mme mogolwane wa lephata kwa lephateng la botsogo Dr. Mareko Ramotsababa a re lehatshe la Botswana le itlama go tokagatsa tsamaiso ya botsogo le go oketsa diphoso mo maduong a ditlhatlhobo ka se le maitlama a lephata le go neela setšhaba ditirelo tsa botsogo lehatshe ka bophara. Dr. Ramotsababa o buile se kwa putegong ya babegadikgang a mono Gaborone. Go rata maranyane ka dintlha. Letsatsi la mafatshefatshe la pabalesego ya balwetsi, World Patient Safety Day, le simolotswe ka ngwaga wa 2019 ka maikaelelo a go tsibosa setšhaba le go rotloetsa tirisano mmogo magareng ga balwetsi, badiri ba botsogo, badiri ba melao le baeteledipele ba tlhokomelo ya botsogo go tokafatsa pabalesego ya balwetsi. Monongwaga setlhogo sa re go tokafatsa kalafi ya boitekanelo se se bontshang botlhokwa jwa go bona kalafi ya nnete le e tsewang ka nako mo go tlhomamiseng pabalesego ya balwetsi le go tokafatsa botsogo. The 17th of September of every year, as you already heard, was declared World Patient Safety Day. And it's a cause that we are delighted to align ourselves with. Our gathering here today, therefore, Kgwedi ya lwetsi e tlhola malatsi a le 17 e supilwe e le letsatsi la pabalesego ya balwetsi. Go ipela mo ke gore re le Botswana re tlhomamisa boineelo le go tokafatsa boleng jwa botsogo mo gae le go tla ka tsamaiso ya tlhokomelo ya botsogo le go tla ka metlhale e ka fokotsang diphoso tsa tlhatlhobo. ladies and gentlemen, you heard the statistics already, but I will reiterate. I'll reiterate that to say diagnostic errors account for around 16% of preventable patient harm globally. Moemedi wa lekgotla la World Health Organization a re lekgotla leo le tla tswelela le bereka le batsayakarolo botlhe go baya pele pabalesego ya tlhatlhobo le go tla ka metlhale e farologaneng ya go tokafatsa dithulaganyo, go tlhama ditsela tse di babalesegileng tsa tlhatlhobo, go tshegetsa badiri ba botsogo mo go tseng ditshwetso tse di tsepameng le go nna le seabe mo tsamaisong yotlhe ya tlhatlhobo. We want to foster collaboration among policymakers. Re batla go simolodisa tirisano mmogo magareng ga ba ba dirang le molao, ba botsogo, balwetsi le batsaya karolo ka go farologana.
re batla gape go rotloetsa balwetse le ba masika a bone go ikgolaganya le ba botsogo go itse thata ka pabalesego ya balwetse. To improve diagnostic processes. I would say, as the ministry, we are doing very well. Re le ba lephata la botsogo re dira mo re go kgonang go baballa balwetse jaaka go setse go buile re ka seke re re ga gona diphoso dipe mme hela re na le lenaneo le le thusang la patient safety strategy. Balwetse ba rotloediwa go nna le maikarabelo a go tlhatlhobiwa ka nako le tlhatlhobo e e siameng. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Dithulaganyo di tsweletse go simolisa kokelo ya botsogo jwa legano kwa Kang. Se se tlhomamisitswe ke lekana le le kgokaganyang ditiro tsa botsogo mo kgaolong eo kwa letsatsing la go ipelela botsogo jwa legano kwa Kang kwa go gateletsweng thata botlhokwa jwa botsogo jwa legano. Neo Modungwa ka dintlha. Ditlhoriso le ditlho di phirima fa go tlhaga monyo yo sa feleng mo monning wa go kuntsi re itumile leotlonyane morago go tsengwa meno a mašwa. Botsogo jwa meno le legano bo bolelwa le letshwenyego lefatshe ka bophara ka jaana bo ama matshelo a batho ka fa ba itebang ka teng le gone go tsala malwetse a mangwe. A re kgone gore re dire ka nako re go ipega nako e santse le teng so that we can cap one malwetse wa go santse go le nako. Go na le ba ile gore gongwe ga ba kgone go reka yone Colgate oneo kana gone mo re go dirisang go tlhapa legano go itshukula hela ka metsi a bollo it can work. Go ha batho ditsompelo maano le kitso gore ba kgone go tlhokomela magano a bone. Go tsotsolosa perekisano le ba lephato la dithuto go isa molaetsa ko bananeng le baneng ba sekolo. Banni ba motse wa Kang ba gakolotswe go inaakanya le go diragatsa tsotlhe tse di amang bophepa jwa meno le legano segolo jang mo tirisong ya dikhutlhi. One meno a dira gore o nne wena a shape your body facial appearance ya gago. Ha o sena meno o le motona o wela melomo jana. Yo sa wele melomo ke ngwana ka gore ba dirilwe jalo nema tsa go dabedisi di phuthuluge. Re salefo le kana la botsogo la DHMT ba rotsa mafoko a gore tla re monongwaga wa madi go agiwe kokelwana ya meno mo motseng wa Kang. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Tla ke dina le jaanong City ke a gakwa ka tsa metshameko. Malebo go wena o ne re bantheng ka la ka tšhane ka pego eo e duleng diatla ya kgantsa Setswana. Moswana wetsho amogela tsa metshameko nna ke bitso hela gote City ke a gakwa metsweletsare moeteledipele yo mošwa wa lekgotla la kgwele ya dinao la Botswana Football Association Tarik ba bitseng a re fela jaaka tlhalositse mo ipapatsong maikaelelo magolo a gagwe ke go tla ka motlhala o bonalang kwa lekgotleng leo segolo jang mo go batleleng diliki ka go farologana ba rotloetsi ba batla tokafatsang selebego sa liki tseo mo ngwageng tse nne tse di filweng gore a bo eteletse pele ba bitseng o buile seo kwa phuthegong ya babegedikgang e neng e diretswe go amogela khuduthamaga e ntšhwa ya lekgotla leo mono gaborone a re utlwe katlego kgakole. Babitseng a re e re jaaka kgwele ya dinao e ntse aparetswe ke madubadube a akaretsa tsamaiso e sokameng le gore diliki ka go farologana di bo di sena barotloetsi o ikaelela gore tse e nne dilo tsa maloba ka ikiteile sehuba go busetsa serodumo sa kgwele ya dinao ya lefatshe leno e neng e tlwaelesegile ka sone. The legacy that we want to